Özünde piyaz var. Özbekistan bizden tatlı alıp ketadi da. Bizdeki piyaz Özbekistan satып алат koyrak. Alıp ketadi, koyrak tartib kirib ketadi. O'shaning uchun qimmatlab qoldi. 65 bo'lib ketdi. Oşodan bizde defitsit payda oldu значит. Oshunda. Burada qanchalar? 33 so'mdan da sotayotganmiz. 100 so'mga 3 kilogramdan, ha? O'shanday sotyapmiz. Hazır qancha? Hozir 65. İçkeride 70 ekan. O'shanday har qanday sotadi. Qisqasi 60dan pastga yo'q ekan-da hozir. Yo'q. Shunday olib tashlab. Kartoshkangiz? Kartoshka 40 so'm alaydi. Kartoshka yaxshi normalniy. 25 dan olib Buna çoğunçu, çoğun qancha? Var eder ekan. Bardығы 70 so'm. Sizge ne dep atышат? Nega qimmatladi dep atышат? Niye tartmasın? Jölli. Tartı versin kim oy? Tartıp niye? Arzanda öyle. Jo'ja просто da surab atam da. Sırasın yine şu hoş bu atar, teşteş bu atar. Oşaqdan qimmatlatib atышат. Biz niye? Bizim bu tutar. Sen geliyor Özbekistan atar tutuyor mu? 1 kilogram 70 so'm, значит. Kilogram 70 so'm, tartışa 40 so'm. Buga çeyin 35 so'm olgan da примерно. 35 so'm 3 ga tutamiz. Ne kartdan geldi taslasın? Sayız qancha so'm? Sayız 35. Kartoshka 40. Sarı piyazingiz 65 so'm. Ova. Qizili 100 so'm. Qizili nega qizil? Qizil doriligi ham. Yo'q, qolmadi. Tushunibdi. 65. Söyleyin. Şöyle basıp bilip koyun da öyle. Piyaz kit bolup turur. Mana shunday. Piyazdın bası. Piyaz qancha sizda? Ayıcı. Piyazingiz qancha so'm? 70'te. Son konu bekliyordu. Yüden yapıyor. Niye buncha qimmatlab ketdi, ji? Ko'tarib ketdi. 70 dan. 70'te. Ko'tarilib ketdi. Sizlarga da qimmat keltadi da. Özü 63'ten anlatardı. Rahmat. Buga cheyin qanchada? Niye 3 ay çıkmadım da şunda ben 18'den aldım hele. 18'den. 3 ay murun bu. Yani 3 ay demeldim de. Aa, Ana keçe gelip surasam Yaxşı öyle bir iki setken barlar gelip satıydım detmişti. Qaksatсызданды. Onu bilgen alıp koymak dedim. Ben hemen bayağı ötken cazda bir sida kımbatladı o jetmiş bu. Ana onun gibi reski 18'e düşük oldu. Ana biz Cüstüm'e 4 kilodan sattık. Bu nege qimmatlaptır? Jep uqmadыңыз mı siz? Ana neyim oğlum 3 ay demelip çıksam 3 ay kımbatıp ketdi. Piyaz qancha so'm eja? Piyaz 58. 2 so'm arzon ekan sizda. Şeyden aldı az. Ötkende bizde bir kaptan at gitti gelen. Tuz otkandan da 1518 oldu. 1518. Sizniki qancha? Piyaz qancha sizniki? Nega qimmatligini bilmaysizmi? Kımbatadan bile Bişkek'te piyaz kalmadı. Özbekistan hak etti. Şu açık kımbatadan. O'zbekiston olib ketdi. O şeyden Kazakistan. Qozog'istondan kirmay bizga. Kazakistan'da yok da Kazakistan'dan ama etti. Kokot koyuştu da. Mana shunday. Piyazingiz qancha ekan sizda? 60 ta. To'ng'on emasmi? Yo'q, bu 10% olgan. Niye buncha qimmatlab ketdi aka? Piyoz yo'q-da. Defitsit. Ha, piyoz hayır yo'q. Ha, burada arzon 100 so'm 3 kilogram ile. Hozir yo'q-da piyoz. Azaydi deysizmi? Yo'q, o'zi hali elda ham bo'lsa ekan, ko'p joyda piyoz bo'lmay qoldi. Shunga So'm. 55-60. 55'ten vereyim mi? Maydası 55 mi? Çoğun 60. Sizin piyazınız kaç so'm? Kappa. Qancha qapqa? 55 ta. Bir qap 55 so'm mu? Қазақстанда пияз экспортына 3 айға шектеу қойылғаннан кейін шамамен 70 мың тонна өнімді қоқысқа тастауға тура келеді. Осылай деп еліміздің пияз өндіруші кәсіпкерлері дабыл қағып жатыр.
Сондықтан олар тонналаған өнімдеріміз қоймаларда шіріп, жарамсыз болып қалмас үшін экспортқа шығаруға салынған тыйымды алып тастау керек деп талап қойды. Мына урматтуу биздин Боро Медиа каналдын көрүүчүлөрү, бүгүнкү күндө Кыргызстанда кокустан эле баасы кымбаттап, 1 килограмм пияз буга чейин 30 сом, 33 сом болгон болсо, бүгүнкү күндө 60 сомдон 70 сомго чейин сатылууда. Ошол нерсени себептерин аныктоо үчүн атайын базарга түшүп, Кара суу базарына түшүп, бул жердеги пияздардын бааларын көрүп, тактап чыктык. Ал эми казак медиаларында болсо, Казакстанда ошол 3 айга пияз экспортуна тыюу салынгандыгы айтылууда. Бул нерсени Айыл чарба министрлиги же болбосо монополияга каршы жөнгө салуу башкармалыгы мындайча айтканда тактап, элге маалымат берип койсо жакшы болмок. Жана мунун чараларын көрүп, пияз пышканга чейин мындан ары пияздын баасы кандай болот, балким Казакстан менен сүйлөшүп ошол жолду ачабы бир жолун табыш керек.